Kin no Persia ke Iran yo Prime Minister ke Israel Benjamin Netanyahu dah tahu nong lek kam sniu upa penyap pun palat yagi kunlung kena. Bad berngem supaya RGC berdau Benjamin Netanyahu udang im hakane kawat kebam mentah en ketong teng supaya ke Iran hadu bana yo penyap yo Benjamin Netanyahu. Kelon nyap nrungut supaya juga Amerika hak jenghapno ka jet Jepom Irak. Bat en thitir thma biang kari Israel hadu kumba $8 billion. Kamu Presiden Donald Trump bak Iran ka kwa bane krene sukno ndre dang ketat ke Amerika bat ke Israel. Ha din ke jing Supreme State jong ki kubor da ke jing kambau Prime Minister ke Israel Benjamin Netanyahu ulah kelon yapno ha ka extra jong ke Iran nin ke sengit sajai. Kad ba kari Israel kelakan taj mardor yakene ke jingkam jong ke Iran hagaba ke Israel kelakam bau Prime Minister Benjamin Netanyahu menta udang im udang klan udang trei ke kamram na kepta kari bar ke jingkam jong ke Iran bau Benjamin ulah kelon yapno kamde ke basisha lakap ke kubor jong kari Israel kum taru ke spai IRGC menta kelapan mi sendon ke kentin ban keno bau Prime Minister jong kari Israel Benjamin Netanyahu udai uta uksuj nong lek kam sniu unang penyabeng yang kunlung kena bat enda udang im mentah supaya juga Iran kin saktong te banyak penyap yau Benjamin Netanyahu. Namar ke jingya briu haduk mentah hakane katma ke Amerika Israel Persia ke Iran kidai kat praspa arpsan ngut ha Iran praspa arpun rungut ha Lebanon kat san ngut ha Israel kat lai haduk kat sangut kata sipa jungkeri Amerika sapun rungut ha Iraq nrungut ha UAE, nrungut ha Kuwait, arngut ha Saudi Arabia, arngut ha Bahrain, laingut ha Oman, batsangut ha Syria. Kumta kajing ya brio kuba buntam kadeh Iran kepala mi kene kajing keno ya Prime Minister Benjamin Netanyahu kumta unang penyabeng ya kunlung kena jong ka Iran. Bat spy RGC kin ketong teng mentah kat badon la kabor ban penyabno ya Benjamin Netanyahu. Kane kene jing berngem jung sipai ke Iran sipai RGC kad bagi nrungut sipai jung Amerika ke bala kelon yapno ha Iraq ha jing pthino ka jet Jepom ha kane kathma Persia ke Iran kidai Major John A. Klenar Kapten Arina Savino Technical Sergeant Ashley Kapten Seth R. Koval Kapten Curtis Sergeant Taylor ke bala yapno ha ka jing pthai bat hapno ka KC-135 aerial refueling aircraft. Kadbau Presiden Donald Trump mulakam pa sengau tiknasyu badu artatin bau Supreme Leader batmaju ke Iran Mojtaba Khamenei bau dang im namar 4 perti satya banyalam yakari ha kani katma. Kumta Donald Trump mulong balada Mojtaba Khamenei udang im sya odeban mi syakmat banyalam yakari ha kani katma. Bat Donald Trump mula ongru baka Iran ka kwa ban yakren ya sugno kad baka Amerika bar ke Israel kidang yai kentai kum taru ka ke bandang jan nang ne syakmat tong na api ki wei pat ki khobor ki bandang wan ku blai shibo